kulula kabi ukuthi ubambe umuntu uma engawazi umuthi ukuthi abantu nje bayidomu. Kulula ukubamba umuntu uma engazi lutho. Ungazi yotshenga u200,000 le emakwerekwereni. Uma ufuna ukusuka la uye kwerekwereni ngisho athi uya kuphi ko Mozambique ezindawo lezi egcwele amakwerekwere. Awukumbambe lo muntu ukuthi uyawazi umuthi kuqala before ukhokhele lesigubhu sa200,000 ngoba uzoyilahla imali unikeze ikwerekwere. Abantu manje sebephethe umuthi abantu abamnyama. Laba namakwerekwere lawa aphethe lutho aqamba amanga asukele ko Mozambique ezoqamba amanga la. Afika asebenzele la ko ema-workshop ahambe edlala ngabantu uthi mawuthi uhamba na umuntu akuchushise phansi kwemjondolo uyongena ku1 room umjondolo athi umuntu uzokunikeza isigubhu akutshela 200,000 ushaya 200,000 wakho phansi nje utshinga imali. Awumbambe mawufika kuyena ufika uthi nje uphethe 150,000 u7 nje kuyibheka ungatatazeli ufane nami mina ngitatazeli mina. Ufike nje uthi ngicela umuthi umuthi engifuna ngifuna umuthi wentombi khona intombi engifuna utarget le ntombi uyazi kahle ukuthi le kunzima ukuthi iqome. Othi athi uyifunisa umuthi omsebenzi uthi yazi ngifuna ukuyofesa ngisho kuthiwa namabhizinisi uthi nje ngifuna ukuyofesa kamasipala ufuna ukuthi mangifika ngifaka iCV ngiyithole uthi imali uzokutshela athi 7,000 ayitshe uwinile kanti ushwebile ushwebe 150,000 noma 200,000 ushawa 7,000 akunikele umuthi athi abana mawugeza la uzofika uqasha athi thatha iCV ufike nawe uyiphahlele wenze yonke lento ayishoyo uyophosa iCV ungafuna emsebenzi mawusufonela ubatshethi hayi sengirathe ngitholile umsebenzi ufike uyiphosa iCV ubothi uzofonelwa yini mawungafonelwa already lo muntu akazi lutho angeke akunikeze isigubhu sa200,000 ebehlule ukunikeza umuthi ukuthi lapha kamasipala ufike uthola umsebenzi uphosa iCV ufonele wathi beku 7,000 wawubeka u7,000 wakunikeza umuthi wangasebenza uzosithola kanjani isigubhu esisebenzayo ehlule ukunika umuthi omsebenzi oyithi ayida ufike ukhomba intombi uthi nje ngifuna ithekene kanje ngifuna le ntombi engiqome ngiyafuna le ntokazi uzokutshela hayi na umuthi 3,000 ayitshe uwinile akunike lo muthi akunikela le bhodlela uyishayele le ntombi maliphela isonto umfonelo wendoda wathi le ntombi mangifika kuyona ngizothi ngifika nje ngibe ibingiwela ngibe ngiyithatha nje le ntombi manje hayi liyaphela isonto lengane ayivume athi buya uthi hayi kulungile ngeke ngisabuya kunankinga khona la sengizame khona mawuthanda ungamfonela ngisho umfonela uyithulele mawungasasebenzanga lo muthi wentombi already angayazi akunikeza isigubhu ubani okwazi ukuthwalisa umuntu ohlulwa umuthi wentombi into easy kanje ubani okwazi ukuthwalisa umuntu ohlulwa umuthi ukutholela umuntu umsebenzi ukunikeza umuthi umuntu ageza ayiclean ahambe ufuna umsebenzi awuthole into easy kanje ubeka u3,000 ufuna umuthi omsebenzi uhambe uphosa iCV ungawufuni umsebenzi unamabhizinisi ngoba ufuna nje lesigubhu ozosikhokhela ngo500,000 ubuka ukuthi lo muthi wakhe uyasebenza yini mawungasebenzi already shit lo muntu lo ayikho lento azokunika yona uhlulwa umuthi ukuthi uthole umsebenzi athi uzokunikeza isigubhu kulula ukubamba igwerekwere manje uzoqamba amanga lisuka le Mozambique lizoqola la lithi lenza igubhu lenza izinto lenza imlingo likwazi ukwenzela ipoki lizokunika inyoka lo nyoka showcase inyoka engasebenzi indaba ahlulwe ukunikeza umuthi ukuthi uqonywe intombi noma uthola umsebenzi kodwa athoza no100,000 thatha 100,000 wakho uyibekela ibusiness uzenzele ibusiness. So that's why abantu mabefika la ngithi mina ngifuna imali yomuntu iphelele ngifuna leyo mali ayikhipha umuntu ngimnike lento mayisisebenza buye zonginika yini imali ukuze kusasa kungadayiswa wena ufike la kumina uhamba uqamba amanga uma usuhamba uqamba amanga ngikubuza ukuthi ngenzeni uthi ngikudlile bese ngithi wothatha 500 wakho ngikunika u500 wakho sihlukane mawuthi ngikudla u10,000 one lo 10,000 hayi ngikhokhela isigubhu sangasebenza ngenjengathi shiya u500